Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Loko Gagash mfana wa Phawa a kombisa tintswalo nsovo ni musa eka vanhu lava hi swi tekaka leswaku i valala va yena hi veri Matuva hi sonto wa siku ra 22 Nhlangula kwala ka lembe ra 2023 ya ta va ya ngheneriwile hi munhu wa ku rhandza nyama swinene ku nga va mani handle ka tshinya vantshwa. Hi ta va hi swi vonile ku huma post yi kombisa leswaku hi siku ra 22 tshinya vantshwa ta va a ri e17 lifestyle laha ku tiveka kutani hi le coyotes leswaku a ya nyanyula ntshungu, kasi na hi siku ra 15 a ku rhambi Thembani the rebel loyi a tivekaka swinene tani hi King Damba leswaku a ya nyanyula ntshungu e17 lifestyle. Naswona loko ho tsundzuka vakulukumba lavambirhi hi tiva ku ri Ximangana Kondo na Gagash, leswi vulaka leswaku hi tiva leswaku a va kumana ene ha swi tiva leswaku e17 lifestyle kumbexana ecoyotes Gagash na matimba eka tinqambi leti rhambiwaka leswaku ti ya nyanyula ntshungu eka ndhawu liyani. Kambe loko a pfumela leswaku tshinya vantshwa na Thembani the rebel King Damba va rhambiwa eka ntirho lowuwani ku ri ku i Ximangana Kondo kumbexana a va kumani, mi ta swi vona leswaku u na mbilu ya tintswalo. Hi ta tsundzuka leswaku ni le ka album ya Benny Mayengani the president munhu loyi a nga xavisa kumbe a nga va muxengi ku vi tshinya vantshwa yena a nga teka vuxokoxoko a nyika Benny Mayengani the president eka risimu ra N'wazwigalani leri nga fika ri ba bembele eka lembe leri nga hundza hi N'wendzamhala, laha King Damba a nga va munhu wo sungula ku va a tlangela kumbexana ku va a tsaka hi risimu leriyani hikuva ku yevulu Gagash mfana wa Phawa. Loko hi tsundzuka u tshama a posta xixevo xa muhori a kombisa leswaku lowu a lavaka ku dya muhori a wu keceli ene a swi tiva leswaku muhori wo kecela hi lowu nga vuliwa hi xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Kasi hi ta tsundzuka leswaku loko hi ta eka tlhelo ra tshinya vantshwa na sweswi tshinya vantshwa wa ha kumesa tinghoma ta beef laha nga ku beefeni ka Gagash mfana wa Phawa, leswi vulaka leswaku loko swi ya hi ku biha mbilu a nga ta pfumela leswaku vakulukumba lavawani va ta eka gigi ya le 17 lifestyle tanihiloko a ri na matimba eka tinqambi leti rhambiwaka e17 lifestyle. Loko hi karhi hi kamba kwala ka swiyenge swa mabulu Gagash se u sungula ku va a maketa ntirho lowu nga ta va wu ri kona hi siku ra 22 Nhlangula kwala ka lembe ra 2023 ecoyotes kumbexana e17 lifestyle laha tshinya vantshwa a nga rhambiwa kona. Hikokwalaho ka ku wa tshinya vantshwa a ri munhu wa ku rhandza nyama va kombisa leswaku u ta famba na tirekere naswona Matuva ya le Pitori a ya nga poni leswi twakala tanihi mafenya tanihiloko hi swi tiva leswaku tshinya vantshwa i munhu wa ku rhandza nyama swinene. Leswi nga ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya Gagash. Tshinya vantshwa u fika ka ha ri sweswi munhu i bukiwe from Gqivela se i fika ndzeni ka doroba ka ta ni vile ku wow.